twakire umukozi w'Imana agira ijambo tugezaho. Haleluya! Ndavuje mu izina rya Yesu. Ndumva naha ubushobozi umugore wanjye kudufatanya muri byose. Amena. 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 Amen. Twishe bugufi mu mitima yacu tubanze twubaha Imana dusenge. Uri Imana ikomeye, uri Imana itangaje, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Mana turakwiyambaje mu isaha, marura imbaraga zawe ntaba ari twabwe izina ryawe. Mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye gusoma muri Zaburi igice cya 23 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Amen. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Oya mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye. Anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Amen. Wanjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. ntacyo atakoze. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ntacyo atakoze Kristo wabandi. Amen. Ha papa haleluya. Amen. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Komeza. Anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Naho yanyura hehe? Mu gikombe cy'igicucu. Haleluya. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Kumwe na papa. Komeza. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Icyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Icyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ununganyiriza ameza amaso y'abanzi banjye. Nsiza wata mu mutwe igikombe cy'urupfu. Twari tugeze kuri Matayo cyangwa Yohana? Twari tugeze muri Zaburi. Okay. Haleluya. Amen. Ununganyiriza ameza amaso y'abanzi banjye. Haleluya. Amen. Uwiteka aravuga uti adutunganyiriza ameza amaso y'abanzi bacu. Uwiteka twamubwira ngo kinahimbazwe. Amen. Cyubahiro ni ikima. Usize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza imbabazi bizanyuma y'iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka. Munsize amavuta. Amen. Igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose. Amen. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. 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 Imana izajya igenda twigaragariza. Haleluya. Amen. Rero iteraniro ry'uyu munsi rirangiriye naho kuwa gatatu. Imana nyibuke nanjye mu nsengero afite icyifuzo Pasteur. Ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe. Nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana. Haleluya. Ifite umutima w'urukundo kuko ikintu gishimiriye umunezero n'umubabaro byose bizanira amahoro. Amen. Amen. Nanjye mfite Haleluya. icyifuzo. Amen. Yego. Mfite icyifuzo nanjye no kuri nta kazi mfite, ndashima Imana ko mushiki wacu abonye akazi. Ariko nanjye mfite icyifuzo no kuri mwanzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen.
Haleluya. Amen. Nawe mukunyeretse yuko muri iki cyumweru ugomba kubona akazi. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndumva twasoreza hano iteraniro ry'uyu munsi kandi mwakoze. Icyayi nta kibazo. Icyayi? Ngo cyiza. Okay. Thank you. Kumbona akazi kagutwaye se? Kumbona akazi kagutwaye? Kazi n'utuntu document nduzuza hano. Wabaye bityo. Ukanywa icyayi. Sorry. Okay. I'm sorry. Okay. I'm sorry, boss. Mbabarire nta mbikoze ntabishaka. Mbabarire ko mbikoze ntabishaka. Okay. Kirancika gusa sinabwiye. It's okay. Genda uzane ikintu ukora hano. Ko nshaka kubanza tukaganira. Okay. Nta kibazo. Hari icyo bikora nicaye hano. Come on. Hari icyo bigutwaye? Kuri kubitindaho icyo bigutwaye nicaye hano. Nicayeho. Hano ni muri office. Yego ndi kubibona ko ari muri office. Okay. Ntabwo nshaka ko biba too much cyane. Kubera iki se? Turi muri office kandi. Ndi kubibona nyine ko turi muri office. Uribuka ko ndi pasteur? Okay, nyine turi muri office nta muntu uri kutureba. Uribuka ko ndi pasteur? Ndabizi kandi nanjye nsengera mu rusengero. Okay, can you imagine hinjiye umuntu hano wo mu rusengero rwacu akabona yicayeho kuno muri office? Nta muntu uri bwinjire. Sindi secretary wawe. So rero ngomba kumara stress z'akazi kugira ngo uruhuke mu mutwe. Sibyo? Okay, ugiye. Ngende sinjya he. Wemeye ko tuganire rero. Ntabwo wishimye? Ntabwo meze neza. Ntabwo umeze neza ufite icyo kibazo. Nyine ntabwo umeze neza ndashaka ko umera neza. Njye bazanye ikintu hano ukora isuku. Dufite umukozi uhakora ariko twabanza tukaganira umuhungira.
umeze gute se? Meze neza. Umeze neza. Nanjye ndaho meze neza. Oui, alors? Chérie, bite? Ni sawa chérie. Umeze gute se? Meze neza. Ukora iki? Wowe umeze ute? Nanjye meze neza. Uri gukora iki? Nariye imiryango. Ibi bintu ko mbona bitazoroha se. Umva ndagukumbuye, ndadashobora kubyumva. Njye nangiye no kukurota ahantu hose. Ndikumva ndi kugukunda we. Chérie. Oui. I love you. Okay, I love you too. Chérie, ndikumva ndi kugukumbura, ndi kugukunda cyane. Hallelujah. Amen, amen. Nanjye nuko. Chérie, I love you, ndagukunda. Amen, nanjye nuko. Uri kumbwira iki chérie? Byose Imana irabikora. Chérie? Amen. Chérie. Amen. Bisous. Amen. Chérie. Siko nta kimana idakora. Byagenze ute? Hari umuntu wari umaze imyaka 3 arwaye. Hallelujah. Kugira ngo amen. Ibyagenze ute yakize? Bahamagaye bambwira ko yakize. Amen. Nukuri Imana. Amen. Imana ishimwe pe. Umuntu usa ninde? Nabamuzi njyewe. Ntabwo umuzi. Asengera mu itorero ryacu. Nzamuzana aze gusenga umunsi umwe yifatanye natwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Narinje hano imbere uje kwihana ariko nagira ngo duhere ku ndirimbo. Igitangaza. Kubona agakiza k'ubuntu. Nigitangaza. Ye munyabyaha nawe agakiza. Nigitangaza. Kubona agakiza k'ubuntu. Nigitangaza. Ye munyabyaha nawe agakiza. Murakoze cyane. Hallelujah. Amen. Mana nziza, Mana nyigitangaza, Imana y'amahoro, Imana y'ubushobozi, Imana y'igitangaza. Mana nyir'ingabo narinje imbere yawe, nje kugusaba imbabazi, nciye bugufi umutima wanjye. Ndakwinginze Mana nyir'ingabo ubashe kumva gutakamba kwanjye kugira ngo ubashe guhabwa imbabazi zawe. Mana nyagasani, ndagusaba umbabarire ibyaha by'urugomo,
umbabarire ibyaha by'ubusambanyi Oh Imana ikubabarire. umbabarire ibyaha byo gutukana Imana imbabarire gucira abandi imanza Imana ikubabarire. Haleluya. Imana imbabarire kutiyambika neza ntiyambika ubusa Imana ikubabarire. Imana imbabarire kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha Oh Imana ikubabarire. Mana ndakwingize Mana nyiringabo manura imbaraga zawe umpe imbabazi umbabarire ibyaha by'ubusambanyi kugwisha abandi kubashora mu busambanyi kubatega ibitego bibi umbabarire icyaha cyo kuroga Imana ikubabarire. umbabarire icyaha cya za karande z'iwacu kandi umbabarire ko nayobeje umushumba wawe aba namushoye mu ngeso z'ubusambanyi agacinya umugore we kandi Mana ndakwinginze umbabarire icyaha kindi namukoreye cyo kumwanduza sinzi bisabye binyuze mu Mwana wa Yesu Kristo amen bavandimwe dusangiye uno muriro ntabwo ukwiye kuba uri umupasiteri cyangwa umushumba wawe ibi ni ibiki ntabwo uko bikwiriye mana nagukoreye igira gucumeye ikiboko mana we Imana ikubabarire wa mukobwa we. Mana we mana urakoze yuko kuba mbimenye mbere nanjye umenye naranduye we ukibona kubura wamburanye iki wamburanye numva ari imbaraga zishize umukobwa w'Imana kubabarira nta kindi nakwiye